Nakadaw ka jeng kluit palat jong kasui beneng bat kat kum ka jeng petha no Deputy Commissioner kari Bhoi District ya ke district level inter school athletic meet 8,000 apsau jong kari Bhoi District ya ka on penlong na ru ka shit tarik hadu ka lai tarik metau benai ha NSCA stadium paham sim nongpo la Pynkynriah no tat hadu bandayo jeng tip da kumwei pat Haba ajeng kren uba Bobby L Nongbet ubade u district sports officer kari Bhoi ula ajeng pentip sya baro ki school ha ke district bakin long ki belakre haswa ka khatsan tarik metau benai na baya ke state level meet ons penlong ha ka tayo bakat do jong uni benai kini ka kubur kalau hadian bang ila yo banyakan berudisi buat ula derai sini bang nihaban baik bahagian ni dari bawah bagi ni kesini kala long ba ship pelat berkuala kalau long ba dalam sa ya kintang ni kai ko ikenai kai pemudan terkadau ula advice ini bang nihabannya mustun syai kini ka meet berhadu benda pentip yang dah kemui. Hab pentip ipisia ki school ki mon chiminta biang na kinang mo pingkre kini ki tayo wan let's say how ki kini hapo kasan tarik ni persian pendap na ini ke district level